Na proseso ay para eskuhin nuevo indigenous people, mandatory representative na konseho, and mga indigenous people leaders kanya bota para numas man grant con el motion for reconsideration di Councilor Ismael Musa. Asigun kun kaloy bandain el acting presiding officer del Indigenous Peoples Council of Leaders. Sige sila todo el proseso na eskuhida nuevo IP leader para representa kanila na konseho lokal. Kami proseso. We have to follow that process. Amukel diamond strength na diamond mga decision. Kaya hindi ka mampalo el diamond proseso, kaya aquel proseso, formulate kami diamond aquel and recognized by the government through the NCIP ese proseso. So sigigat kami sa proseso. Secondly, mucho ka naman ta pregunta, ken daw? Ken na kami tan avoid kami in trial politics. Sige lang kami na diamond proseso, ngay kami pa ken habla este para hindi intra-el political pressure. Asigun kun bandain, hindi el motion for reconsideration niya sa sali el NCIP debe considera sino el di ila desisyon debe sigi. Donde del Sabado, finalmente sila yakita kun Councilor Ismael Musa como el di la representante ng konseho. Saturday, el diamond meeting was in response to request of Ismael Musa to reconsider yung decision di Amon their August 2015 para to remove him. Okay? Na el resulta del di Amon meeting, ya tiene kami nominal voting. 15 no quiere más con él. El 8 lang. So, quiere decir no hay más kami man reconsider el di Amon decision kita con él. Because kami, el ICPL, amo el dale decision that was confirmed by the NCIP. Decision di amon, hindi decision del NCIP. Si acorda dos motion for reconsideration niya sumete si Musa, uno na IP leaders y el uno na NCIP Region 9. Kanya man affirm el decision del IP leaders. Asigun pa kun bandain el decision del NCIP, donde ta rekomenda para manda bira otra vez kun Musa na puesto, depende kun el vice-alcalde Cesar Iturralde. Na desisyon de Mr. Timway Wong, Regional Director del NCIP, del Pebrero 22 sa man request si Musa na opisina, disuyo para el su immediate reinstatement. Ina opinion legal del NCIP, tabla ka el desisyon para kita na puesto con Ismael Musa, hindi pa pinal por causa pwede pa man file el motion for reconsideration dentro del reglamentary period. Mas paebla el Regional Director del NCIP, premature el desisyon para kita con Musa como el IPMR na konseho. El desisyon del IP leaders puede pa kurihi el NCIP. El desisyon del NCIP puede pa kurihi y cambia el Code of Appeals. El desisyon del Code of Appeals puede pa apela na Korte Suprema. Siendo el NCIP un quasi-judicial body, quiere decir puede pa si Musa apela el desisyon del IP leaders hasta na Korte Suprema. Gilbert Manuel, Dateline Zamboanga.